Nina udhocha kathani ndi ubingwi ya kameme kaku na udhocha tukwatanie nthini wa mauvo ala me mathangoni ndi turambite kulika mauvo ala me mathangoni nenda kuningereria nzianza ya udho wa credit na nzianza ya udho wa credit oyu ni teke airtime yutonithia kudho wa credit winomba kwa kuthio mwite mengwa siasa kutinda usembete ndukani kudho wa credit teke airtime kunenga ibuso ya udho wa credit at comfort of your home kilacha vata viwibini o star 831 ash star 831 ash usa kuwe namba ilo kwenda udho wa credit kethani my number wiki my number kethani udho ya mondongi wiki option ile kunengete kudho ya mondongi usio wa teke airtime indi ikutonithia kudho wa credit kwa network sionthe etha ni Airtel etha ni Safaricom so ikunenga ibuso ya kudho ya network lengi sionthe na indi teke airtime vaikindu uotula witho wa credit ki credit chaku ikwata kichonthe na vaingwa transaction cost iyo yote na indi kila kingi chavata vyu teke airtime ikunengete either ikunenga 2% wetungwa 2% ya credit kila watho witumia teke airtime lani star 831 ash credit kila udho kana amount ila udho witongwa 2% of what you buy kana kila watho witongwa 2%. So ibinia star 831 ash usa wenda kwitho ya credit kana wenda udho ya mondongi credit wiki amount ila kwenda ya credit ukwenda kudho kana kwenda udho ya mondo na indi we confirm kana nwenda udho wa credit cha amount yesu kwenda na indi wiki ya pin yaku ya M-Pesa na indi wiki ya yes na wiki ya pin credit chaku ikwata kichonthe mga kindu utilwa na wikwata 2% witongwa 2% ya credit kila wakwata lilikana kana watho wa credit ki kwisila star 831 ash vaimbesa mbiange utilwa pai transaction cost wikwata credit chaku kichonthe na on top wikwata 2% witongwa 2% ya credit kila chako atandugetikile ngewa ya kwitilike nondu atendwe na credit nayo teke airtime gibo kondu kwikithia kana ngewa ina atlika kwikithia kana no amanya endo maku alame musi kana alame taona no mama ni ondu maende kwisila credit cha teke airtime na usiwangelo hivyo credit kiwi kikwata kwa mitoke bingwa cha kuetela yani ndui etela kwa ibinda ya sawi so kikwata na hindi tendo manya experience ya kuna teke airtime nithi ba notumani no utumie uoni wako kwisila watho wa credit ki kana kwa kweli no kwata 2% interest no watho wa no utume SMS kana uoni wako kwisila nambani itu yotumani mukubye ili 395 uambisye na ndeto teke star 831 ash kwa kudho wa credit kwa network ionthe onetha ni viva nenda tulike nthini wa mauvo ala me mathanguni maituma umonthe tulike mauvo ala me mathanguni maituma umonthe ni nethangu ya The Standard excuse me nethangu ya The Daily Nation na niambia nethangu ya The Standard ethanguni ya The Standard mauvo ala manengetwe wito ni executives lapdog undu nzama ya kwikithia una wewe no ya NCAC vitu yitu la mote kwitha ibingie metho imusi andeto sia handola mesirikale nene kati omovola manengeto ito nthino ethangu ino ya The Standard hivi page 2 ya The Standard mauvola mebo ni Masai Mara Bags World Record kana indi kitheka cha Masai Mara cha namo cha Masai Mara kwitha yandikithiswe thini wa recognition ya nthionthe kana globally yandikithiswe kwitha kitheka kila kithana migration ya world based migration ila siuma kithekane chungaliko ya nthi ya Kenya na sikina ngilia nthi ya Tanzania meweta kana kindu kiki yaoneka nthi ingi ona bana kwitha kikusisia atalimbe wa 350,000 atalimbe wa 350 so ni kindu kila kiandikithiswe nthini wa global recognition in the book of world book of records mauvo ala methanguni ya kele thanguni cia kele ni withia mauvo ma HIV prevention jab set for rollout kana indi ula singano
wa kutona ndwala mena wa muthelo kana ukimwi kwitha uyambiswa banthi ya Kenya mwaka twathi ngano witha wisia mono wiweta kwitha witonywa sexually active individuals at high risk of HIV ni wa kusia kukwatwa ni wa HIV kana ila either i stand for PrEP ila sia usia andu meka kwatwe ni wa HIV alangi mekwitha mai kwata singana oni people in discontented relationship kana indi andu ala matwanite umwe either ni mwo na onge timu wao asimo makwata singana usini kana kustethesia kusia olote na uo ndakeso kwatwa ni munyanya na indi angiala makwata singana o ni ya sex workers kana indi ala metho wasiani makatono wa muno singano kana kwisiania na owosu angi ala mekwata ni young women in high prevalent areas indikana ni akala mena ukumu nini la methini wa isio ila sina kwa wingi and then andu angi ni men who have sex with men kana indi au meala mama na ake mwina au menzao na mama katona wasingana na indi injecting drug use kana ala matumia ndawa cia kumila na mama kethi wa maitono asingano na indi mubia wa Minister of Health and NASCOP nwende kwika ukune kilimbe yange kumana ni ao wangi makethi wa matono utonwa singano uno ukwitwa Lena Kapavir ni mobola methanguni ya kele thanguni ya karatu ya The Standard Kenya off track on hunger goals na indi vya Kenya hivi itabikie kiwango cha kwitha itona kusianza vanthi ya Kenya na indi mekule metatatala kwikithia kana indi ni ya mandhanzia cia kumina za vanthi ya Kenya tina wa methia kivathukanya kuungamia kunenga na utedio wa miolio vanthi ya Kenya Thanguni ya kana ya The Standard as politicians beat the drum of the NCAC appeared muzzle. Ini ni mobwala manengeto wito ndini wethangu ino ya The Standard mobia wa kwikithia wiguano na NCIC. Kwitha ibingie metho imusi andeto cia ateti ala me serikali ya Kenya kwanza na ini twabika ngalikoni oli kwitha yikulia kana yikuno ya metho muno ndeto cia mwe mateti ngalikoni ya oli. Edwin Sifuna yekulia kana indi za maino kana movia wa NCIC wale kwitha wesa mona mwema ateti ma UDL maidete mayumia ndeto mbai ebo mbunge wa Tiati ulani William Kamket kwitha anawete kana if you think the rungu wielding goons who stormed Nairobi are trouble, come back next week. Ibinani ya maandamano ibinani la kwa wetu kwitha kwina mbulili kauntini ya Ilobi ila siadikile ile maandamano na kunyamasi ala andamani ala matwaise maandamano kauntini ya Ilobi indiwe weta kwitha ayasia ketha mwisilia mbulili isu ni kwitha inanyamaise andamani kule indi twithiane next week ketha be maandamano angi makatwa iwa enena ibinde cia kana maili tokomana next week ni kana mamanya andu ma West Pokot ni mu weweta kana ndeto ciake ni cia kwingia ni cia NMB na kuothothe ya nduthi vanthi ya Kenya kindu kila NCSC kweta kana ndaisa kwatia ndeto hii na kumukule makulio yulua uneni wake Nelson Koech ulandi ni mbunge wa Belgut no mecha uneni wakana etina wa President William Ruto kukumia mwamula kuma bisa ma polisi andamani mauthe mao nake mbunge no wa Belgut Nelson Koech kudhingila ndeto cia President na kwasia shoot and kill ndeto ciake ciota kwitha sitaisa kwatiwa ni movia wa kwikithia wigwano na kusia ndeto mbai kuma kuyateti kulikanthini wa NN movia wa NCSC wa Soviet na wa nduthi ila cia kusiwe nthini wa sakwani wa mwaka wa 2007 na 2008 itina wa sakwani lo atwaiwe vala nenbengi maise mathayo ni katiwa movo ala methanguni ya The Standard thanguni ya kana abendeto cia mbunge aingi sipu cia andikitwe ala methothete nduthi na kimena katikati wa NMB na indi NCC kweta ina vata ya soma kunikela ine soma kulia makulio indi ngaliko ya ule ya umiendeto weta kwitha yimatia mawala methanguni ya kana ni thanguni ya katano na yo NCC kasungia
na kuweta kana maithi tu maivothewa matuma matatwaisia ukunikilo kana matuma matatwaisia uya wondo vailite ni kwithwa maithi itwe maivothewa ondo vailite miasa kana mwaka wa kilovia wa 2025-2026 manetite budget ya silingi milioni 750 kana milioni 150 miasa kwitha manane ngiwe milioni 500 na nyanya kana 568 milioni kwitha niso manakwatie sio kama yayo eta kana nini nivyo kwikita kana ni matwaisia uya wo ondo vailite ni masongete thangoni ya katano itina wakotula moti ni amwe maateti kumangalikoni alipo mwana ngwata ni usia kana makundi makotetea haki siaha Kenya thangoni su ya katano ingine mawoma konetie mumbunge wa Koimburi ula uwetwa kwitha afeki abduction yake kwatie na kweta kana serikali niyo mkwatete na indi konanywa na kuvangithia maandamano na indi koti nunenganie warrant ya kukwata kwa kana has issued a warrant of arrest kwitha inenganie lingilia kukwatwa kwa kiti na wakwitha hata nabi kasikalone kana kwithuki sekwani yake muthanyani wa iyo nani no kwithwa athike wambini na kubitwa kotini ni kana kwani ju kwithukiwa ingi kotini wa Milimani matukwa 5 moyo sutwathi wa nyanya mobolo methile thangoni ya katano thangoni cia katano ithia protect Ugandans in West Pokot lobby urges government 90 kundia kutetea haki cia mwenende kukulia nthi ya Kenya kusese ya enende ma Uganda alama nthini wa West Pokot itina wa esililwe 12 kwiki wambini maiko nanyo na abduction na cannibalism siende isione isu mobolo methile thangoni ya katano ya The Standard thangoni ya thantatu politicians stock ethnic fears as Gen Z mobilize rattle status quo kana ndi ateti ndini wa serikali mende kwikiwa via ni amoika emergency tina wamakwitha matwaisie miatianio mingi vyo itaoneka kuma mwakani wa 2023 yunela malia na motalatala wa kilo via wa mwakani usu kwitha ndi ateti yengi mewetwa kwitha malikilwe ni via nondo Gen Z nimeyumililie na kwenda serikali ya Kenya kwanza kuwajibika na kuthukuma undu vailite amwe atongwe serikali ni maiweta kana ula unai moyo nini wa President Rigathi Gachagua kwitha avothete abangithiti amoika kutwaisia miatianio indi thanguni su ya thantatu ya The Standard nuithia movoma konetie vacant seats voiceless citizen in silent crisis representation indi koti kwitha waisie kana nthi ya Kenya ni violated rights cia NMB nthini wa ward 15 na ilio mbunge 6 kwitha sitena aungamisi na ma MP na ma MCA amwe ma NMB kuma isioni ila sitena mbunge maiweta kana ni makunikie ni mbua ya El Nino azuni ma kilio mbunge kana ward ya Banisa maiweta kana ni makunikie ni mbua ya El Nino muno na mayaina mundu utona kuwakilisha kiyo cho kana kutoa kiyo chombe ni kwithwa mathina mombunge tina mombungo uo kwitha atiwe ni thayo na indi unyuvani vengo unyuvani wa twaiwe ni kwithwa IBC viena ivo kana zama ya IBC viena ivo mobolo methile thanguni ya thantatu thanguni ya Monza ya The Standard nuithia court frees Rigathi Hallis and 35 others on bond in protest case kandi koti wakawa kwitha ule kilie NND 37 kana 37 people alama mekiwe mbini muthanyani wa maandamano ma sabasaba nende ama lekilwe na vaini wa silingi 50,000 mbesa selesele kana indi bondi ya silingi ngili maana ile kindu kila kiwete kana metete vaini wa mbesa mbingi amwemo me ati ma Rigathi Gachagua na indi DPP Reso Migonga kwitha ewetetekana nende ama eli tolekwa na vaini usu magistrate wa court usewetekana ni mananenge itwe ibinda yako ya nando ama siwe mithenya 14 nginya mithenya 22 days ile ni mananengete ibuso ya kweka ukunikili na kumama nyambiange Renson Migonga ewetekana marina movo methia kukonya NNDA indi magistrate nulianile na kusiwa kuombea ewetekana pengwa kitumio na kimwe kituma matalekwa ni movolo methile thanguni ya Monza ya The Standard thanguni so ya Monza nuithia legal traders kana india thosia manzo vikwitha malianile na muya ula wikiwe ni nakada wa kana indi nzovi cia litaotewa
ene ndiala mena miaka ni mambatise miaka ya alama ilo nyanzo vikumi maka 18 kubika miaka nyongo line mwe miasya kana kini gitona uthesya ukwati wo ni kwithwa indi weta kana ni molilwe rate ya ndwala mamatea nzovi ni mobola methangu ni amwanza thangu ni cia mwanza ni thiengi new rules proposed to curb gambling addiction ini miao kwikithia kana ala mekwikonya na tulata uthi wa tulata kwikithia kana indi ulo ukwitha ayenda uthauka kalata kana kanyonde niwe yandikithia sula wake woneka mutandaoni akwete kivande ni katoa mia ila mekiye kwikithia kana indi ni maolanga ene ndiala metha mavimeiwe ni kuhutha tulata mease kana indi wenda kwitha uyutha tulata welete kwiyandikithia online ukwete kivande cha kufisa wako weneke na uthikia cha kwikithia kana ni wetikila kuhutha kalata weta kana ingi kati wa kampuni nasikethia wa siitha ukithia tulata small scale kana kampuni nini ketha ito iendeka investment kana thina investment kana capital investment ya milioni 50 ketha ndupikite capital investment ya 50 million ndukethe wa utona kwiyandikithia nthini wa kampuni cia uthi wa tulata ni mobalo methile thanguni ya mwanza ya The Standard bali kana bombe ni ndi uthi wa tulata kana gambling no nambete kuungamwa vandi ya Kenya ni kana ukunikili beange kutoi nthini wa methenya 30 na ndi yathela imwe cia makambuni cia ciokia uthi wa tulata ni mobalo methile thanguni ya mwanza ya The Standard ithanguni ya nyanya The Standard audit reveals 2 billion edu afya fund misuse na ndi ukunikiliona nya kana edu afya kana movia kana ni kinando kila kinaungamia ene anafunzi maskuluni kwitha kitumita na bilioni ile ndene wa walania wa students kana manyuala me skulu ni kwitha wiwa nono wekiwe mwaka wa 2018 mwezi wa 3 itikuthimwe wekiwe na NHIF na edu afya ni kana edu afya ikashughulikia manyuala me maskulu na ndiweta kwitha utumita na ilo via cia manyuano kana edu afya 2 bilioni ile kino kila chende kwikwa hukunikili mbeange mabwaso methele thanguni ya nyanya thanguni ya kenda indi Senate to decide on Thika city status dream kana indi enzama ya Senate ni kwitha ye decide kana yoni otyo yuluwa town wa Thika kutwikithwa city kethwa nimekwitikila itha city ya thandatu vanthi ya Kenya beweta kana indi Thika nthini wa kiwango kila kitono twikithwa city weta kana indi malelo mayo ni masio 40 kilometers from Jomo Kenyatta International Airport, the largest airport in the Great Lake region. Menda indi town ya Thika gutwikithwa city kati wa city ila sivanthi ya Kenya ni bo ya ilovi ya Mombasa, Kisumu, Nakuru ya Ogile na tukithitwe city Eldoret na Thika ketha ni kwitikilithwa gutwikithwa city indi itha ya thandatu mobola imethanguni ya kenda ya The Standard ithanguni ya 10 ya The Standard state appetite for fuel tax its Kenyans hard ndi theweta kana itha benzi ya thila isipyo ya serikali kosania koti wa yolo ni kwesila mautani uyo kai itina wa muthigani wa kwambelilia kwitha muvia wa April unambatisie mauta mauta nthini wa isio sieki mathukanyo oyu lita wite wa petrol wite wa silingi 186 na ndi kati wa mbesa ino serikali iwetwa kwitha yosa taxes and levies yosa silingi 82.33 isi ni lambesa serikali yosa na indi ala market ya mauta yosa silingi 17 sisioka andwala distributors mauta na wala na storage maikwata silingi 4 na landed cost mayosa 81.88 ndi serikali yoneka kwitha niyo yosete mbesa mbingi nthini wa uthosia wa mauta vano mbia Kenya mobalo methile thanguni ya 10 thanguni ya 11 ya The Standard MP summon Kanja as raw pitting police commission mounts aindi munge menda Douglas Kanja kumelambe bona kueleza niki utomilite kana utonenga na payroll kwa National Police Service kenda audit kubikia na kwekwa kwe mobisa indi mavoli sine mabola umethele thanguni ya 11 ya The Standard thanguni ya 12
Court hears explosive bribery bid during Sonko's 20 million graft. Endi court kwitha uciukicie kwanila imwe kombilite ula wa governor wa county lewi Mike Sonko kwitha konanywa na ulusani wa silingi milioni miongo ili weta kana indi muthukumi wake umwe ula wa thukuma evindani la wa governor amwonga milioni inya kati wa milioni inya na itano kila muthenya ni kana ku retain position kana kukwatalila mwanya wake wa kwasania koti thini wa City Hall na indi esiuki setina wa kwitha na testimonials kana indi ngosi ingi cia kuyana kwitha na recordings sibo sitono produce wa kotini kuona ni kana Mike Sonko ni wanenga wa milioni inya na itano daily ni kana ula wongamie mwanyono kwitha ukwatilile kwosana cia koti thini wa City Hall mobolo tha umethile thangoni ya 12 thangoni cia 12 Duale to table quality health care and patient safety bill ndi minister muvyani wa wita Den Duale kwitha indi ainengana mitalatala ila makwikia ya woiti ya kusesea awaundi wa masipitali pamoja na masipitali kunengwa mitalatala malito bicha kwikithia kana nende ni manenga na woiti ula wailite kuyenele pamoja na usese wo kabitani kala me masivitali ni mabolo methele thangoni ya 12 ya The Standard thangoni wa isunu ya Malala to pay UDA and share barire 305,000 kana indi ula unai mwane kivela wa UDA Cleopas Malala kwitha thiendeka kuendeka aibe chama cha UDA ngili maana 305 kana 305,000 wala indi mwane kivela wibo Justice Limbariro kwibwa silingi ngili 150 na indi chama cha UDA na joki osa ngili 155 mana thandatu na miongo thandatu tina waindi Cleopas Malala ku withdraw kwani lona utwaite ku challenge kumwa kwake mwanyani wetu kana ni waileta umaiva ilovye isu thanguni ya 13 NGO ordered to pay man 6.7 million for unfair firing kana ikundi ya imwe ya NGO kwendeka thive mundu umwe milioni 6.5 mwanza itina kumubuta bata misingi yoyote weta kana indi mundu umwe yakona na kwitha nyamasia aka kambunini usu kimwe na indi witness ya kana ni wa monie ayo nyamasia mundu mukomwe kimwe na indi mundu mukolo kweta kwitha anyamawa ndau mela kotini kunengana livoti ona imwe na indi koti weta kana paingwa kusi wakiana na indi NGO ino nilite kumweba nondo wakumubuta batena misingi myaidu mobolo methele thanguni ya 13 thanguni ya 13 ni withia mobolo konete LSK President Faith Odhiambo ayikulendi asomi mami yao kwikithia kana ni methiwa na wima wowa kwiya wima wowa mwimbe okavione kala mente utete ene kwikithia kana wima wowa mwi ni mawiya mbe kwa kwithia kana ni meandikithia na wakili Medicava ile kukava indi asomi ma miyao mobolo methile thanguni ya 13 ya The Standard indi kwa thetha ngo yuikithia kana ni uwe kwa tia mabo asu kwa withia no mabo ala methanguni ya The Daily Nation alama nengetwe wito ni by election test for Ruto Raila and Gachagua ndi nyi vanolo kwira wetwa iwande ni wailio mbunge siki vadokani thanguni akeli ya The Daily Nation page 2 Health Ministry takes over probe in Mombasa mystery illness and death kana ndi mobia wa witi ni wambesia ukunikili kukonia wo utesikie uma wao na utesikie na wo mwao kauntini ya Mombasa lo minite kuwa ando anayu betaka naindi ando meditwe majimba mwe na maikwatwa ni boils kana sindosile memo na indi ana muone maminite otiwa ni thayo betaka naindi wowo uyesikie ne wiba o imawa mobya imawa mweta kukunikila kembini cha wowo ni mobolo medele thangone ya kele ya The Daily Nation thanguni ya karatu ya The Daily Honor of car banned in Nairobi CBD in June 12 protest speaks out kana indi mundu la wabibiswa ngali yake ndino maandamano alama atwa iwe county ni Nairobi na kubibiswa ngali yake ni wesie kunena iweta kana indi laptop yake na mbesa nisi abiye ngali ni su ngali yake iweta kana yeye yake manza cha shilingi ngili 580 na 580,000 ngali yake atho wete mbesa isu iweta kana ni withitwa itabu kama ofisini ma DCI Central Police county ni Nairobi maiweta kana nime osise misivi ya alama medha mabibisya ngali isu na kubikia bwa site kana ithitwa itambuka
na inde mobisa ama ithitwe mayosa itambia ona thimwe kulia indi akikukwatikana kwa ngali yake ngali kwitha indi andamani makulasia number plate isi tonekana ta kwitha ye ya ngali na yete kana ngali si akitito plant wabau na kuvigwa ni andu ala kwitha mava maiweta kwitha mavangithitwe kuka umuvigwa mubolo methele thangu ya karatu ya Daily Nation ithanguni oitu media Kenya Airplanes on board aviator ban betting board now takes a tweet nandi thiwa aviator kwitha utatona kumwa nthini wa wandikithia ni kwithiwa wi nthini wa world wide kana wi nthi yonthe ni kukulwa kana ndu aviator iweta kwitha ikwatite andu aingi kutha kalata ka aviator indi amwe ateti vamwe na enene maiweta kana aviator ni ilito vetangwa lama miungamie kana BCLB maiweta kana mavisa kumyumya nthini wa wandikithia mabolo methile thanguni ya katatu ithanguni ya kana ya the Daily Mini Post big week sharpen their close for 2027 dress rehearsal 90 ni maunyuvani alama kwitha metwa iwe nthini iliombunge ile stena aungami maso sipo wodi 15 na iliombunge tandatu ndi either ni kuthima ndia kwa Raila Odinga President William Ruto na ula munini wa President Rigathi Gachagua kuthima ndia yo indi katiwa by election ino ulo kosa mautongo yanano ni alama eungua Rigathi ni alama eungua Raila kana ni alama eungua President William Ruto ndi ni ilasi ende upangethwa ni IEBC siungamewe ni Erastus Ethekon Edung ni mabolo methila ithanguni ya kana na ya katano ya the Daily Nation ithanguni ya thanthatu ya the Daily Nation Equity stopped from changing loan terms for sacked employees kana indi bengi wa Equity kuungamwa koti kuungamia bengi wa Equity kuongela interest ya loan kuyalama minetobu tawia unetina wa umwe wa kwitha mamubutie ya sia silingi bilioni 1.5 sia mokoni make weta kwitha outstanding loan ya 83 million na kuendeka ini kuongela interest kuma 7% from 8% ngina 13% kinolo na dhaki sia mutala rosu kana ikwani kotini ni kana kuungamwa kwa kuongelwa kwa interest isu mabolo methile thanguni ya thanthatu ya the Daily Nation thanguni ya monzani moboma connect audit reveals 2.3 billion loss in edu afya kana indi muvyola witha ungamie kana uichi wa manyo maskulu ni kwitha wa 80 billion ili katono itatu ndinoende kwiko kunikili komanailovia hii witha 90 yepa TSC unions crunch pay talk set for tomorrow kaindi unenania kati wanzamo ya kuandika alimu TSC kupet na nati kutoa muthanyani wao neti na wa CBA ila ina hivyo ku expire matuku 3 mwezi wa 3 na indi onenanya kuikithia kana ni manena nese yulwa kuandikwa kwa alimu kwamba twende kwa ondo mwana misala yo kwamba tani unenanya ula otwaiwa muthanyani wa one mabo angime thanguni ya monza MP seek answers on pupils who missed final examinations na indi MP kukulia vatonya kata indi amanywa la makosi kwika mutiani amanywa bakubingilike ndala makosi mitiani yo ungwa motalatala wa 844 kwitha mao ko 2023 amwe omea wo angimwa kwitha matai matonya kwikala mitiani kwitha ni 8 wala makuite mabu meweta kana indi amanywani melitone ngwa ibuso kwikala mitiano na kwitha motalatala wake somo wa windo iwe kuka kwa CBC ili bewetwa kana noma 844 mayai kamitiani paikudwa kana indi ni mailite kusiokea kana kunengwa yanya ni kana wika mitiani na kumanenga ibuso yako dikadini wa secondary schools mobo maithanguni ya nyanya Kanja blocking our access to payroll for audit 90 ni mubia wa polisi NPSC witula moti Douglas Kanja Inspector General kwitha indi ata manenga payroll nikana kwikithia kana ukunikilini kana audit ni kwa wakati wa maafisa wa polisi mekiwa thukanyo ni mobo alo methila ithanguni ya kenda ya the Daily Nation ani thanguni ya 10 ya the Daily News why consumers are paying more for fuel ndi mobo makonete kwambata kwa mauta lama nambatisho muthenani wa kwambelelia
mbolo methile thanguni ya 12 ninakunengelea mwe thanguni ya The Standard so no kwatie thangwe cia The Daily Nation wiki thikana niwe kwatia mauvo asukwa withia ni thanguni ya The Daily Nation thanguni ya page 14 withia ni mauvo ma George Kwaimburi kwitha kote unengania arrest warrant yake kukwatwa aikonanywa na kupangithia maandamano alama na matua iwe na kwitha fake abduction yake weta kwitha fake abduction yake nawe weta kana indi anu wakitito kwatwa ni maofisa na mapolisi na kutwawa kuondo tesikie polisi siliana na kiko kie maiweta kana ni we indi we kwatie na kuthi kwigitha kuondo kutesikie kwatie thangwe su ya The Daily Nation wiki thiendi no kwatia mabo asu kwa withiano woni votu vika modia wa ukunikili wa mathango maitu umundi ithindani teva sani thandi ciokithia na mwini witu umundi indi twende na kunena ni anthini wa kilungu cha umundi tumane indi maundu ala meko mewe maofisa ma polisi kuliana ona kutwika evidence umilidwe mailia kana timu mana utuwa wathie Rex Masaivi ndani ya maandamano ma mwaka wa 2024 makuliana na modelatala wa finance bill ndukathiva sa ni tusiokethe chenye nitwa betu wa mwanya